Huble ye pi waro ki perlok ki was nyau suk wo up ye ki kubor wa pala ha new channel ki kubor wa pala ki wa kwa open nyau chapi wa yap u khana skur hadien wa baam u ye chocolate wa da ki janjung te tons dangi ki kubor ha iwi ni ijia was nyau ma ijia was nyau warai hei wada wi u khana skur u wa chong class 7 ha Bihar Bhojpur district da yap u hadien wa baam chocolate u da ong da ki pulit ha ka tugas ngi tho ding iti ijia to iwada jia ha iwi ichnong wa tip kam kason pura ka wahap hapo ka uduan nagar police station uti uwayap da tip ya o kam usubham kumar sha wai upa yong o usanto sha da ong u wa ka janjung namo ka neighbors yong ki ka wa em dukan dai bam da tanyap ko ya ukhon yong o da I chocolate wa mb namo de wa bo bi ha chocolate depte ko ya uti ukhna khian hei por wada jankut mensen uti ukhna da khana uwa hei por wadang ya kande ke bha u chirup wa ki wi wan ki khana akatu ka sngi Thursday janmet da wan ka te ka kanthai ka wa em dukan dai bam depte chocolate ko ya o wei man da bam u ye iti chocolate das dang u wo snyau chitom ha imet iphat yong o wei iwa phala to hei te por wa chocolate ko ya uti u khana embon ki wi wan ki khana ki wa ya sa chajan yung yong ki hi tangwa memu chocolate ko ya ki de ko du ya uti u khana don hi samen panju wada mud hi ko wo le yi re yi chalandet hadin wada chitom uti u khana da kilibo ya o woodwood chaka Sardar hospital tang wada khla no o ne ni nasla khanda parthai dang na luti ha ka ujor wada tho chaki pulit upa yong uti u khana usantosh da ong uwa uti u khon yong o usubham da jo em problem bha o kiti ki khon yong ka te ka wa abi ya o ye uman wa betput namo wa chim revenge ko ye te wa ya cho ya dat yama ya tim uti u khana wa ki khon yong ka kamte da bo bi ko ha chocolate te chhun ko ya o nei liang upa yong uti u khana da ong u wa marsin kta iti ibi ya ukhon u da lai u woodwood chadukan yong ka te ka wa abi ya ukhon yong o tangwa da khang dukan ko depte ku ko chacharong yung kadwa upalaj im ya ukhon yong o em kam bha I hete ipor kamte da undiwan u chayung depte lalibu u ya ukhon u chaka Sardar hospital wa em ha ara hei wada yap na udang na luti dewa bodin ki kanhun na ka town police station deya poi ki Sardar hospital depte le ki ya ka postmortem examination hei wada chemle wada yap unai kanjabi namo poisonous substance nei liang u investigating officer da ong u wada register ya ka FIR hajrong ite ijia weda pha chaka uduan nagar police station yo le ya ka takit wa chakamat hado kat once yaw ma ka parthai ka nesngi du nei bha wayama ya tim ne ya chrai para khana da poi chado upod wo chim ye mensen hado kat once yawar a yaw pli ute ukhana chim u ye bam wa ka te ka bru kat wa mud u boy da ka para chan yung temper hi wa maya ko se hante da bo ka debi te ka jings nen wa yo ina ka ni ka kubor wa haps nen ki khon ki ti wa ki dia yong wa mhoi u chim bam kulmar na ki won ki bru wat na ki janjung jansem nei bha ka nisngi wa ma ka parthai mchi yo ye ki u bo dei bi le hawa ong o kamte mem umud o waro ki janjung to ki wasi tang wa hap yesendong hei nei bha ya kam ini ichia para wa ya timit wa jia ile kam wa ong ki bru wa ha ki ni ki sngi wa kan ban ye ki marat le dang ki bru hi wasuk utnyap nei bha ki marat dang duk wo kodong la nei wo en tang wa ki bru wan khut de lai wot ki kam ha kani ka khubor le chocolate wot ka te ka bru ya te u khana de te bam wodu hadu wa yap upli te ki prolog waro ton ye sandong bha te du ki ni don hi khuble chibon ye chem wan ki khubor wada wan